Jadi kira-kira hukumnya putra planning, uku program. Nyo, program uku di Jakarta naik juga audisi. Audisi pu. Yang laki dari Aceh, pantun. Yang bahasa, bela bahasa. Drog lah ngayah, maaf. Lu aku saleh lu lapu lain. Mesti contoh je mana? On pucuk bili, kan untuk tajib. Kubak sakit tabuhlah mata. Narip siaknya melempah sakit. Payah tak picit di dalam dada. Nyamanannya lah kayaknya. Yang kira tanya yang ngebahasa Aceh, mam yang ngebahasa India kita pantun apa ni? Ngebahasa India. प्यार के हम तो प्यार करे मेरे तो प्रिय हैं प्यार के है जिंदगी है बार के पार गए बोर गए है बार के सिन में बार चन ने nyangkan Ya. menyapa saja sih jalan sawah meliwit-liwit di atas bukit Pulau Sumatera tak waduh kedua koi bandit kai bercerit lalu kipa Ya. kipan Nyen pantun dalam bahasanya deh. labarangan Mesti pantun dalam bahasa Aceh menolok. Tak ugli takoh awilung. Kedih caputren usalang haji. Menyona minat datangan ulung. Bak ujung pantun bersih tak janji. Yang aja deh. Yang berarti kabalah haju ngebahasa Cina. Bek ngebahasa Cina bahasa Aceh sih bahasa Cina 呼腾腾天气是双红快chạy呼冷thấy nén chi chạy chạy lại ya hoa thông khai thổ phấn tư thẳng khô kinh tại nhà bạn mẹ bahasa Aceh sih ku cak o Malaysia ku kapal laut dalam kapal laut Nabuya anak jadi ko yo kapal Nabuya Long Pate pernah pengalaman long di mana daerah Nanggro India. Ya. Lagi dro ke Pegah Punong. Jadi bahasa India ni juga nak. Ni orang bahasa Arab je ni. Bahasa Arab memang long ahli Arab. Tiba? Aina anta halan wa salana antum fakhruju min aila alladhi Arab Saudi Arabia. Masya Allah Nyen wate di Arab. ya betul Yang wadah di Inggeris. Wate di Inggris. When just no get my from place of the Pate, French get my from place of the Chandra, no get my from place of the Nasrul, the my from place of the sea. yes ngan ku kere your number of piece of complex area per second and 2 minute lu hanali jaringan Ya. Yang mana ni kaji tajak tu. Ya lah. Kayu itu dah siap je tu. kabeh kamelo susu Hai ko merong tak sampai betulung di oh kabeh ke hanam salah bagus tempel biji ya saja dino tu Ya. be untuk kabeh tiket kagawak lom laron hanam sak Ini apa pemirsa lagi ya? laron hanam sak boleh bocah lu nilai punya kapal gitu baru pakai wadron Oh ya. bocah ke kawo. Oke, para pemirsa, selamat kita berpisah bertemu kembali walau tempat yang berbeda, aparatur yang terasing untuk Anda.